قطر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتحاد الأدباء الحساني، الاتحاد العالمي للأدباء الحسانية، ممثل فرع أدرار. شكرا. شكرا جزيلا للشاعر شيخنا والراجل. لم يتبقى من هذه الأمسية الثانية من النسخة 13 من مهرجان مدائن التراث الكثير، لكن بقيت معنا فقرة مهمة من فقراتها، وهي توزيع جائزة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني للفنون. نبقى الآن مع فرقة جول. Fadinore Jawala Yavilon Yavilon
jawol yawilode ɓure sallumayo jawol yawilode e singitinaɓe wuro ganni e seremɓe nani yo jawol yawilode ɓure sallumayo makka jame ha yorde cunne mar ñango cunna mbara hayre mbara mbelu hayre cilukel nefi leydi rokki fetti zarayre similla mon minen bebbama ñeñ teji teyi weli lumbade bawo yalla won gaynako e alhamdulillahi rabbil alamin président de la République islamique de Mauritanie gazuwan jalla yawur ngurana lena calana babo allahumma salli ala sayyidina musallim. Assalamu alaikum Singiti. Jawol e yaylode ɓure sallumaje mbaɗe kelle mon dow hande mon ji tigi ko woodi so Allah jaɓi inchallah ko mami haalanɗo affaire waaño hanki ɓe mbi Allah dede wawi jomam noon jugo ñalla waala ñalta kari waala lelli dogay seeno jamale kuuɗe keɗe kabay kiirede jawle kabay notango ɓe mbi ko fayde weli ñamde kono ketti beeli lukade mawdi jeeyi manore wala hawla ngaari wala goote ngaari taka ko yaadu ngaari soyol moyol ko ngaari tokket morñet ko ngaari jaawa hay jaawa jecci kutila kulluhum ya rabbal alamina allahu mo tabaki bone ngaari tabaki maleyka mayde mo tabaki bone ngaari tabaki jindende ladde ko min ratanno e karaje mi mokkino e baɗe jengelle sore laade min koye mi sore kooli mi waabima e nammade mi jooɗima e beelel yardano hande wona beelel yardano ko beelel yari maaye ngaari joli juuwi joli kadi juuwi on calminama. مهلا تمهلوا وتمهلوا مهلا ورفقا ثم لطفا لا ولا تدعوا السلاح بل امسكوه وسلموا تسليما على شنجتنا ارض العلا. هيهات ادرك بغيتي ببياني فزوار اعماقي تشاهد من جلى. أهل القبور قوموا وعوا وقولوا لهم ونجيم فجر سف ممر شمس العلا. قد جن ليل ثم فجر اجتلى لقوم دمنة مسكن قد اعتلى. قد كان فيهم من همات شيدوا أهرى تراث ثم جيل ما قلى. نشروا الرسالة للفلاح من مجتبى قد كافه لتعليم دين رب الورى. تعلموا لغة الرسول وعلموا ما كان فيه من غنى ثم اجتلى. متنوعة بثقافتي وبذا سرى زريتي أنا من يلقب كوثرا. أنا عند وادي ذي زرع ثم لي تربية وبراءة وسيد ترى. وسكنت موضع محسر وجباله كجمال حسن ذات حسن منظرا. قد مر جيل ثم أجيال مدت وفوجئت يوما بالغنى أغنى غيا. شكرا وتكريما وتبجيلا له لهذا الرسول لأنه وعد ووفى. شكرا لذي اسم الرسول محمد عز السجول
الغزوان أنت رجاؤنا. Yo jamire monde kesa, yo jamire monde kesa, ayo jamire monde kesa, jamire kiron kesa, nabe salama le monde kesa, nabe jamire monde kesa, nabe jamire monde kesa, bismillah jam kesa, mi kale udile ni mi kesa, go dile ni mi kesa. Safana ni mi senpai ma abada ni mi senpai ma abada sara nasiru sara no le monun kanda kata garan kompo sara nasiru sara no le monun kanda kata kompo Pangaduna terekilun chogura garangenyo dangal kajon leuna terekilun chogura garange gerinyana dai gerindo gerinyana dai gerindo gerinyana dai gerindo ne mañana dai gerindo gerinyana dai gerindo ne mañana dai gerindo gerinyana dai gerindo ne mañana dai. السلام عليكم أهل الشنقيط. أول جول سلموا لكم كاملين ومرحبين بكم. رانا معنا مطولين عندنا كلمات شوي لا نقولوا من الشنقيط. يا شباب جو الهيا بنا، يا شباب جو الهيا بنا إلى شنقيط مدينة العز والكرم، مدينة العز والكرم. جئنا بنداء جول بدعم رئيسنا القزواني في مهرجان جول تجلى الحق وتبين الوفاء. جزاكم الله خيرا.
nden jamma jangi ha kode nyari nden kode nyari ha ndogu foyni nden kode nyari ha ndogu foyni ha sanga yewede gido subite ben peje mijo gido hatti gido andi ko gilli gidel kisi garmi darime dingal mbore yeba kode foyni dim asman kele koda kadoje darime kode tey koyni mi mbore limto kode ko bacce wagal ko woni dimi lew kode tinki kamu kaka ko batu wonno batu lamdo noddi sabalde batu fusi warlabe charewe sinkori bakale danawol kodo kala yaba nyaaja mangal pijirloji holi to hirde mum holi fof to mum melsirade onon holto ceere liiti holto jalni bire kol holto tindi belɗi daari cifti yimannoɓe mama sakka yaadu ngari ha e jimdigol rewɓe jimanno ko gilli worɓe noon ko bido wella to layannoɓe payka kamɓe mbawdi payka yengo maade koɓe yaade walla taw koɓe mogginiɓe maɓe ji ko hunde dogi moole pulkiti mate wonde mabɓe notitiɓe pijirloji goɗɗi hono buuba tuuba koɓe ñiɗɗowo mere komtowo ɓe ngala yewtande dingaral to walgal no sonko ilande jamma naati ha faade salli juuli ilande niɓɓe coɗinoɗe e nder pulki cuuɗi kanje fode jaltodira e niɓɓe jamma ha moriji jogga ha hoodere jayre somi sere mum mi jaɓanaka ha mi jumaɓe min daw kalisaji aduna kay ko dango wani kan jotto yimi mboɗo tappa juuɗe me leydi ɓulumi mbimi gare dingaral bawɗo kala noti suuɗi alani kala hande yo holko wone dingo wona mere wona cangarteji wona fijirɗe ɗiɗane ton ko wata woni ton tawi ko mbimi ko woni tan ko wuro e kileɗe tawi sagal ɗe miɗare ko jimɗi cikkaɗe gotol kala firi ko heewi taw ko huuti wodi conce ɗum taw mbimi gare tani dingaral men kange ɓuure gare ɗin taɗo kala kañum tooni gare ɗin taɗo kala kañum tooni min gare ɗin taɗo kala kañum tooni min gare ɗin taɗo kala kañum tooni jawab 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 شكرا جرامة لفرقة جول القادمة
من تلك المدينة التي تشكلت فيها إحدى أشهر وأعظم ملامح التاريخ في تاريخ إفريقيا، وهي ملحمة صمبا غاليجيو التي احتفينا قبل أيام بتسجيلها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي المعتمد لدى اليونسكو. شكرا لهذه الفرقة، والدور الآن لفرقة أهل النانة، فلتتفضل.